Lekgotla le Lebotlana la Kaboditsha la Mogoditshane le tla ba ditsha di le 1700 monongwaga kwa Mogoditshane. Fa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa under 20 se simolotse maiteko a go ipatlela phatla kwa kgaisanong ya AFCON 2025 ka go tshameka maleka le Zimbabwe. LWETSE dumela bodi ya mogele mme mo mosong wa gompieno di go kopanya le nna le tebele le le ntshonyana la ga Mmasodi a mphela ka leina ke bidiwa Oratile ke fitlhile ke bidiwa Regional Richardson a re simole jana Tautena Dr. Mokgweetsi Masisi o gorogile bosigo jwa maabane go tswa toropong ya New York, USA kwa a neng a tsene phuthego ya lekgotla la ditšhaba. Phuthego e ne e phuthile baeteledipele go amogana maele ka go tla ka ditharabololo tse dišwa tsa go lwantsha diemo tsa segompieno di akaretsa manokonoko a phetogo ya loapi, dintwa le lehuma. Gone ko New York, Tautena Masisi o na le sebaka sa go buisana le baeteledipele ba feta 150 ga mmogo le go buisana le baeteledipele ka go farologana mo bothokong jwa phuthego ya lekgotla la ditšhaba. Tautena Masisi o na patilwe ke mohumagadi wa gagwe Meneo Masisi le bagolwane ba puso. Mo go tse dingwe lekgotla la Kaboditsha le Lebotlana la Mogoditshane le tla ba ditsha di le 1700 ngwaga ono kwa Mogoditshane. Fa bua kwa phuthegong ya kgotla bošeng kwa Ledumadumane modulasetilo wa lekgotla la Kaboditsha la Kweneng Re Kgangkgang a re kabo eo e akaretsa ditsha di le 700 tsa banne ba Ledumadumane ba ba neng ba tseetswe lefatshe ka ngwaga wa 1998 go atolosa toropo ya Gaborone. Abigail Samson ka pego. Ra go akgola modimo go thuse le rona re thuse o bo re be le bana ba ba iseng ba be ba sala re ka 2015 ba bangwe ba be wa ba sala be bantse ba kokometsela ba go di bile ntata tla re be ngwana ba ba hurutse go gone starta kgang ja ka utlwantsha tla tlhalosa kana se tlhalo go te ke kgang mme ke duma tlo go bele le fetola magogo le re se tsatse ke mo go sona ke be se ka ka re kga go behelo ile boitumelo mo go lona ba le sabewa banni ba le dumadumane ba leboga lekgotla la Kaboditsha la Kweneng go araba potse ba saleng ba ikopile ya gore bana ba batsadi ba ba neng ba tseetse ditsha bogologolo ba fiwe ditsha. Re Kgang o supile fa batsadi bao e ne le banni ba kwa Mmankgodi mme ka ntlha ya dikgang tsa bogosi ba go dugela le dumadumane. A re banni ba tshwanetse ba kgola komiti e ne ba eteletse pele mo kgang e ya Gaborone Expansion Task Force ka ba dirile tiro ya bone ka botswapelo. Setsha se re buang ka sone se se tserweng ke Gaborone re a go simola ka DTC Diamond Park Innovation Hub go a go tsena ko Kgaphamadi le ka ko morago ga dipolase tsa North tsa Gaborone North e bora gore ka ko masimo ne bana le matlo a le mantsi go na le bana ba bana bo ba go negotiate ba kopa government re bele bana ba bana e se gore go twa go ba duelwa gore ba tlodiswe waiting list ke gone go eleng gore re sigile le ya 1700 ya no ba 700 ke bone ba ba mo listing ya ba teng ba kolotwa. Re Kgang a tswela a supa fa ba ikemiseditse go fokotsa meelatsa ya dikopo tsa ditsha e aparetseng lekgotla le Lepotlana la Kabo ya ditsha la Mogoditshane. Se re se le bolelang ke gore July go ema ka December 1993 ra go clear go tswa ho re be ra go di ateng July 1994 go ra gore ya re tlo ka Christmas na e be re ba 1995 re bua yana re bua ka ditsha tse re bona re ditshotse mme tse dingwe re ntse ra di ntsha re soletse additionally mo di sentse re nang natso mo le hatse le ne ra dumalana ka lone ditsa tse dingwe ka tshwara bo 800 tse neng gore re batla gore re kgobelle batho ba mo go ditshwaneditsa diperatse di ko di hele. Banni ba le dumadumane ba kopile go inakanya le komiti ya Gaborone Expansion Task Force fa bana le dipotso mabapi le dikgang tsa Kaboditsha. Abigail Samson, BTV News, Mogoditshane. Banni Bankange le metse mabapi ba rotloeditswe go nna kelotlhoko fa go dirwa ditiro tsa ditlhabololo tsa metsi tota kwa metseng ya bone le gore ba bega dikgang dipe tse di fatlhang kwa go ba ba maleba. Se se builwe ke tona wa diparamo le ditiro tsa setšhaba re Eric Molale. Kwa Nkange fa puso e saena tumalano le khamphane ya Lobcom Investments e tla dirang tsela ya Tutume, Maitengwe le tsa Dagwi le Changati. Tere Makgweng.
Tiro e ya betsweng madi a feta 200 million pula go tlhalositswe fa e tla simolola mo nakong e sa fediseng pelo mme go solofetswe gore e wele ka ngwaga wa 2026 mo kgweding ya Moranang. Bagolwane ba khamphane ya Lopcom Investments ba ne ba kgothadiwa go tlhomamisa gore tiro e wetswa ka nako e beilweng e le ya boleng le ka madi a abilweng. Ba nnile bone ba rotloediwa go dirisanya le bodiredi jwa khamphane eo. Tile go saena kontraka e le gore re dumalana le re BOSUPA gore re manele madi a lona a kanang ka 221 million pula go dira tsela e le ditsela tse tseng di ba re mmetse na go tsatsi le na re saena at 18 months. Re ka April 2026. Aba e ditsela tse. Me tiro ya teng. Ba tshola gore e tla nna tiro e le gore e hae go tsosa diletse. E le tiro ya la e tsamayang sentle. Ba kontraka dirisanya le boeteledipele yo mo. Bagolwane ba khamphane ba solofeditse gore tiro e tla dirwa ka botswerere le mo nakong e beilweng. Tomorrow ya mofetse re tla diragatsa se re tshwanetse gore re se dire mo motseng wa lona go simolola hela totome re tsena ra go maitengwe ra go diragatsa tsela e ntšha e tsenang go Dabwi a ba dira gape le tsenang ka ha Changana. Sengwe le sengwe se e leng gore se tla se kopiwa gore re se dire se se mo scope provided se tla duela rona rena mathata ra di. I think we have over 8 engineers. I think 6 of them are professional engineers. So ditiro tsa moithuti tse yana ga se tse le gore di ka pala. Tsela e solofetswe go thusa go thofofatsa ditirelo mo kgaolong eno. Terry Makgoeng, BTV News, Nkange. Company ya Biocarbon Partners e tlholegang kwa Zambia e golagane le ya bojanala ya Machaba Safaris e ntse e bereka le makgotla a merafe ke gore di trust go a thusa go mekamekana le dikgwetlho di akaretsa phetogo ya loapi go rengwa ga dikgwa le tshireletsego ya dijo. Bosheng jana bobedi jo bo ne bo tshwere ithutuntsho kwa Shakawe go rutuntsha baeteledipele ba makgotla a merafe ka ditsamaiso tse di rotloetsang go dira kgwebo le go tlhama ditiro kwa makgobokgobong. Tiny Kudu Kapego. Okavango ke kgaolo e itsegeng ka ditsatlholego tse di anameng le metse ka go farologana mme ka jalo makgotla a tlhokomelang tsamaiso ya ditsatlholego mo metseng a rotloeditse go inakanya le go somarela ditsatlholego tse di mo kgaolong gore ba kgone go ba letsogo mo isagong le go tswelela ba di dirisa go tlhama dikgwebo tse dingwe. Khamphane ya Biocarbon Partners e rotloetsa makgotla a go tswa ka megopolo ya go dira dikgwebo gore ba kgone go ba thusa ka madi. Benefits are many. Of course, there are benefits to do with go na le dilo tse ba ka di akolang mo go somareleng tikologo jaaka go tsosolosa mafulo go laola mafelo a nang le dikgwa ka tsela e botoka go laola naga ka tsela e botoka dile tse tsotlhe di sologela batho molemo ka di ka thusa go tokafatsa matshelo a bone. As this will help, I think, to improve the livelihoods. Machaba Safaris re ntse re dira le banni ba metse go sena sekgoreletsi jaanong re tsere tshwetso ya go tsaya khamphane ya Biocarbon Partners go nna bontlhabongwe jwa rona go bereka mmogo re eletsa go isa botsala jo ko pele re buisana le banni ba ba farologaneng bangwe ba ba tsenelela ithutuntsho e ba tlhalosa fa ba tla tshwaragana le dikhamphane tse go akola mananeo a batlang ka one. Project tsa di are based in cultural tourism le ka trophy hunting gore ba kgone go ka sumarela lefelo le ba nang le bolone jaaka ha nako tsa molelo ha o tsoga ba kgone go le beretso ka o prevent ka tsela ntse jao. Ke tsela go bogodu tse tsotlhe tse ne di builwa hata foleng ga dina go ta go nna teng jaaka bo ba stocking ala overgrazing jaaka tsone di tseo ke tsela go dingwe dintlha tse ile gore ra hela tlhokomela rutwetsa botsadi ka bo mosola ja teng. Ne re eletsa gore ka partner le bone
re na le di-island re na le mahilo a ka tshwara 6 a ile gore ha occupied. Kampane ya Matšhaba Safaris ya re ipela ka go thusa metse e le 11 ka go tlhamela beng gae diphatla tsa mebereko mo kgaolong ya North West le Okavango. Thaini Tshukudu, BTV News, Shakawe. Tona wa temothuo re Fearless Molao o rotloeditse banni ba mabesekwa go inaakanya le mefuta e mengwe ya thuo e tshwana le go rua ditlhapi, dinotshi ka jaana a re e motlhofu ebile e bogadi bo gaufi. O buile se fa a ne a buisa phuthego ya kgotla kwa motseng o kwa neng a tlatsa ka gore go na le mananeo a puso a thusang ba ba nang le keletso ya go simolola thuo. A rutla Theri Magweng. Fa re tswelela go tlodisiwa ga merogo e akaretsang ditamati le di-green pepper ka bokukuntshwane go tswa Afrika Borwa go tsena mo Botswana go tsweletse ka go oketsega. Se se tla morago ga go tshwarwa ga mme mongwe wa Motswana le lekoko la gagwe ke mapodisi a Ramotswa ba sena go tlodisa mekoa ya ditamati le di-green pepper ka bokukuntshwane. Mookamedi wa mapodisi a Ramotswa Superintendent ke Wagile Tau a re ga sela ntlha mme yo a tshwarwa ka molato o nkutlile Thamage ka pego. E ne ya re mo bekeng tse pedi tse di fetile mapodisi a Ramotswa a na tshwara mme mongwe wa dingwaga tse di fa gare ka mekwakwa ya ditamati di-green pepper gareng ga tse dingwe tsa ditsentseng mo lefatsheng leno e se ka fa molaong. E ne re mo tseleng la maabane mapodisi a Ramotswa a boa gape a tshwara mme yo ka mekwakwa e mengwe ya ditamati di-green pepper gareng ga tse dingwe tsa tsweletseng ka go di tsenya mono e se ka fa molaong. E re ka jaana phokojwe a sanke a latlha masesele e le wa yone mme yo le badiri nae ba setse ba tumile mo mapodising a Ramotswa ka jaana ba tshwara gangwe le gape ka thoto ya ditamati di-green pepper gareng ga tse dingwe ba di tlodisa ka terata e ba e kgaotseng ya Molelwane. E ke thoto ya ditamati tse mme yo le badiri nae ba tshwereng ka tsone mo letsatsing la maabane ba sena go tshwarwa ka e nngwe gape mo sebakeng fela se khutshwane. Bona ba di tsaya ba itse gore di ntse jang go di tswang teng ga di a tlhatlhobiwa ka go ntseng ka teng ba tla ba di tsenyang ka teng gore ba bangwe ga se banni ba Botswana ba babedi mo teng ke ba tswa ko lefatsheng la Zimbabwe mme ba gonna ga bone mo Botswana ga ba mo Botswana mo molaong ebile ne re ba busitse maloba ba o ile gape. A re itse gore di tla di re tsheletse botlhole jwa mohutamang o tlodisitse beke hela a ba setsa itsa se boaboane ebile a tla okeleditse le sone stoko sa a tlang a se tshwere ra di tsaya ra go fela ra go di destroy kwa landfill ga re di abele ope act ya me ya re you destroy. Go tswelela ga lekgarejwana le go tlodisa dithoto tse puso e di galelang go tsena mo lefatsheng leno se tlhotlhelediwa ke go bo di tlhaela gangwe le gape mo marekisetsong mme seo se bula mmaraka o nonneng go ka phatlalatsa ko letlhoko le leng teng. Ditamati tse di phatlaladiwa mo gaborone makete o motona mo gaborone ala sena di tlola gone a ga Ramotswa ba di isa gaborone theko ya bone ntsi mo gaborone thata batho ba emetse le batho ne ntse ba letsa. Mapodisi a re motse wa Ramotswa o fetogile go nna boremelo jwa ditiro tsa borukutli ka jaana disenyi di kgaola terata gangwe le gape go tlodisa ditagi le tse dingwe tse di sa letlelelweng. Ka tse dingwe ba ngwe re ba tshware ba ngwe re ba tshwara mme ke seemo se sentsi kgapetsa ntse re tshwara batho ba tlodisa dithoto. Ditlhotlhomiso tsa kgang e di santse di tsweletse. O nkutlile Thamage, BTV News, Ramotswa. Motho kgantela yana ke ne ka go bolela ka pego ya ga tona wa temothuo re Fearless Molao o na rotloetsa banni ba mabese kwa go inaakanya le mefuta e mengwe ya thuo e tshwana le go rua ditlhapi le dinotshi ka jaana a re e motlhofu ebile e bogadi bo gaufi o na a bua se fa a buisa phuthego ya kgotla kwa motseng o kwa neng a tlatsa ka gore go na le maneno a puso a thusang ba ba nang le keletso ya go simolola thuo. Mo diphuthegong tsa kgota tona molao o rotloeditse banni ba Shashemoke le Mabesekwa go inaakanya le mefuta e mengwe ya thuo e tshwanang le thuo ya dithapi le dinotshi go tokafatsa matshelo a bone segolobogolo ka thuo eo e na le dipoelo tse di nametsang ebile e le motlhofo thata go e dira. A re mananeo a tshwana le thuo letoto le temo letoto gareng ga mangwe a diretswe gore Batswana ba tokafatse matshelo a bone. Na le mananeo le mo go thuo le tope halabo thuo ya ditlhapi thuo ya dinotshi a ile gore
goromente ke lephata ba loha grant mahala tsaya o rue dinosi tsaya o rue bonithati o rua bonithati ga o ne o botse gote a ne o na le setankana sa tshimo o na le setankana sa sedi o kgona go dira hela o le mo lwapeng. banni ba ne gape ba nna le sebaka sa go bua ka matshwenyego a bone le go botsa dipotso. Potso ya me a bobedi bo nna gore ke go thonya dithapi ano a tsone dithapi a ke di ruara mo metsing ke thokana le keeper card tholo toto sepe se o batlang go se rua o tshwanetse go register the base ra tsona a ke dikoko a ke dithapi a ke dikgomo kana ke o heta ka ba base ra tsona ka re go rona ha re go thusa gore re o apply le bo dithapi ya etabe go ra re a mme go register the base ke gore batho ba modimo ga ke bole go lela le tanda bala ga ke tanda ba ka ha ke sotegang ka te mentateng ya o mamihe a kalo batla di bana ka gore ke gakologela ka di 13 ne gona le taking services yone maitamo ga mola office ya molaodi go ta gore thusa kwana ya no wana o ne re mile kwana o supile gore batho ne ba sata ke gona ma buileng ka dikarata ka di 13 tsa September. banni ba ne ba rotloediwa go thagafala go ithabolola ka jaana methale ya khumo e le maharathata e thoka bone balatedi fela. Terry Makgoeng, BTV News, Mabesekwa. District Multi-Sectoral Committee kwa Selebephikwe e tshwaragane tota le ya ipabalelo tseleng e tsweledisitse maikarabelo a go diragatsa seabe sa lone go thusa lefatshe leno go atlega mo maikaelelong a go fedisa kanamo ya mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS ka ngwaga wa 2030. Seo se tlhalositswe ke motshwarela molomaganya ditirelo tsa botsogo kwa kgaolong ya Selebephikwe Dr. Matshwenyego Boitshwarelo jaaka go ne go garelwa merapelo kgatlhanong le HIV AIDS dikotsi tsa tsela malwetse a sa tshelaneng le kgokgontsho Karabo Molusi o na le ko Lekgotla la dikereke mo Selebephikwe le ne le digoga kwa pele go akola maduo a tshwaragano le seabe sa setšhaba mo go diragatseng maitlamo a ditlhabololo a lefatshe leno. For us to prosper as a country, we need to develop and transform our mindset. Gongwe le gongwe ha gona le lebopolo ra motho go dikolong tsa rona gore bana ba rona megopolo ya bone e hetoge go simologa go rona re le matishara go simologa go rona re le batsadi ba bone re le baruti. Mo malatsing a gompieno ba gaisho ma se yala ka a rutesa kgang ya community led monitoring gore a community nne yone e leng gore e eteletse pele mo go lwantsheng tsone dikgang tsa botsogo ba gaisho ka gore ke bone ba e leng gore ba itse gore ga isa rona ba e leng gore ngwe re thola nako e ntsi la bolle mo di-officing ya ke re bone ke bone ba e leng gore ba mo community. Bana le seabe ba ba amegang ba supa tswelelo pele dikgwetlho le go ntsha dikgakololo. Ke a rotloetsa gore re tse ditshwetso tse di maleba re ikatumetse re ithathobe go hentse go siame ha go berekela mo potakong most times go raya gore mistakes happen mare mme ha go na le nako tse re tshwetso ka potako go raya gore ra go nna le nako yoneo ya go dipuisano tse e be re itse gore ra kgona go laola se leng gore o na le bothata le sone ka sone ka nako. Ke boikarabelo jwa rona ba rotlhe batsadi jaaka re le hanwa mo le mo tshwantse go ipolela gore ke tshwantse ke nne le seabe mo go kganeleng go tola ga melao ya tsela kana go tsula melao ya tsela ka gore ke itse bodiphatsa jwa teng. Go ne gape ga rapedisiwa moletlo wa boipuso o tla tshwarwang beke e tlang ditlhopho tsa setšhaba KGASO Pula boeteledipele le itsholelo. Karabo Molusi, BTV News, Selebephikwe. Ka go rialo wetso re tla go bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo ureng ya gompieno mme Tumo Mpatane o ipaakanyeditse go neela tsone tsa metshameko.
LWETSE madumeng ka mogela ka dikgang tsa metshameko le tsone di simologa fela di re setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa under 20 se simolotse maiteko a sone a go ipatlela phatla go kgaisanong ya AFCON under 20 2025 ka go tshameka maleka a nno setlhopha le sa Zimbabwe mo motshamekong wa Group A. No ya Botswana e nositswe ke Philip Kaku mo motshameko o tsamaile metsotso le masome a supa le boraro. Kaku o na gape tlotla ya motshameki o gaisitseng mo motshamekong o ntse e le mo Group A. Setlhopha sa Eswatini se faphile sa Mozambique ka dino tse 5 go tse 4 mo motshamekong go itlhoma go setlhoeng sa loko ya Group A. Metshameko eo ya Group A tla tswelela ka matlhatso jaaka setlhopha sa Botswana se tla mekamekana le sa Mozambique fa Eswatini tla thulana le Zimbabwe. Le tsela nngwe ya go godisa motshameko wa mabelo a dikoloi monogae ga mmogo le go anamisa ko dikgaolong tse di farologaneng le go tla la Botswana Motorsports Association le ragantse dikgaisanyo di le mmalwa go rarala lefatshe leno go tsweledisa mono o le go tla leo ka tshwaragano le ditlhopha tsa Team Maung, Team Orapa ga mmogo le Team Chariot Fire di rulagantse kgaisano ya Nhabe Okavango 400 km off-road rally kwa metseng ya Maung le Gumare ka malatsi a boipuso e le la ntlha kgaolo eo e tshwara metshameko eo a rutlwa Kagiso Molele kwa Kapego. Morago wa go tshegetsa kgaisano ya Botswana off-road racing rally ya dikilomitara le 300 ko motseng wa Mantshwabisi ka mafelo a beke a fetileng e le ya ntlha mo ditsong tsa lekgotla leo ka malatsi a boitapoloso a boipuso barati le baratedi ba motshameko wa mabelo a dikoloi ba tla ba thubile ko Bosegole ba jesa mathomonate le go itlosa bodutu ka kgaisano ya Nhabe Okavango 400 km e leng ya ntlha go tshegetswa mo dikgaolong tseo. What we intend to achieve is to grow Botswana Motorsport se re eletsang go se fitlhelela ke go godisa motshameko wa mabelo a dikoloi gore re kgone go nka babeeletsi go tshwaragana le rona gore re aname lefatshe lothe in the form of being able to attract sponsorship re ba bontsha gore we are nationwide. Go solofetswe gape gore kgaisano eo e thuse mo go ribololeng talente mo lefatsheng leno. We need to also reach out to re tshwanetse go fita ko mafelong a farologaneng ka gore ka kgona go ribolla talente ko ka gore re batla go bona ditlhopha tsa motshameko wa rona le tsone di gola ebile di anamele lefatshe. Particular sport, the more interest they get and the more we have racing teams throughout the country. Go rotloetsa le go thabolola bakgweetsi le bapagami ba monogae kgaisano ya Nhabe Okavango 400 km off-road rally e ya go akaretsa fela bakgweetsi le bapagami ba monogae. Our target was to get our local riders as many. Maikelelo a rona ke go neela bapagami le bakgweetsi ba monogae sebaka sa go gola mme ke ka mo re dirileng gore ka ile kgaisano ya ntlha e itebaganya fela bapagami ba mono e tare mo tsamaong ya nako re simolole go bona bapagami ba konte ba tsaya karolo mo go yone outside the country. Kgaisano eo e tabo ya kgagantsho ka dikarolo di le pedi e leng ya Sand Masters e ya akaretsang bapagami ba dikuta tse di maotomane le tse di maotomabedi ga mmogo ya dikoloi tsotlhe di taisane borathana mo sekgaleng tsa dikilomitara le 400. Tikologo ya ntlha ya kgaisano eo ya dikilomitara le 200 e tla tshwarelwa ko motseng wa Maung ka Mathatso fa tikologo ya bobedi e ntse e le dikilomitara tse di 200 e tla tshwara ka tsela ya boipuso ko motseng wa Gumare. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Setlhopha sa bomme sa BDF 11 se fentse setlhopha sa bomme sa Police 11 ka nno tse 3 go e le nngwe mo motshamekong ono o tshegeditswe kwa mabaleng a SSKB mo Gaborone. Ditlhopha tseo ka bobedi di simolotsa motshameko ka tshameko e kwa godimo go sena se se batlang go neela se sengwe tšhono ya go ka nosa mme Police 11 ya nosa nno ya bone ya ntlha ka Katlago Tumedi mo metsotsong ya robambongwe motshameko o sena go simolola. Seo sa dira gore setlhopha sa BDF 11 se tsholetse motshameko mme le bone ba nosa nno ya bone ya ntlha ka Michelle a bueng mo motsotsong wa bo 30. Ditlhopha tsa ya go ikhutsa dingangane ka nno.
Mo karolong ya bobedi, Police 11 ya tswelela ka go tshameka bontle go oketsa dino, mme le morago la bone la dira phoso. BDF 11 ya dirisa tshono eo go ka nosa ka thato dikobo le katlego o mphitlhetse. BDF ya fetsa motshameko ka phenyo ya dinno di le 3-1. Bakatisi botlhe ba ditlhopha tseo ba lebogetse motshameko ba tlhalosa fa motshameko o dirile gore ba itemogele dilo di le mmalwa tse di sa tsamayeng sentle mo ditlhopheng tsa bone. Go na le dilo di le dintsi tse re eletsang gore re ka di hetola ka re eletsang go tshameka ka teng. Bogolo jang tata ka gore bile re tshameka motshameko ona ne re se re wele go covera sengwe le sengwe se ne re se ipaakanyetse for our pre-season. So go santse go lemoga halele gore re tlhaela mo dilong tse dintsinyana. Because right now ne re le mo santse re le mo building up preparation. So ga re se re tsene thata go tactics. That's why bona gompieko thata ne re sa lwe thata ka tactics kana re sa gakolo. Ne re batla di movement and the first touches. Ka gakologelwa ke motshameko wa rona wa ntlha since re bula for pre-season. So ko no ne le gore ne re leka go bona gore re ba kgakala bokae go bo re le ready gore le ka simolla. So jaanong ne le one gauge ya rona go ipona gore re kgakala bokae mme re lemogile gore nya mme a re se re gore ba tang teng. Santse re ta boela ko morago gape ra go ipaakanya gore re halekisa le o simologa re bo re le malala a laotswe. Motshameko o e ne le tsela ya go ipaakanyetsa motshameko ya paka e tlang e solofetseng go tshwara ngwaga ono ya bokhutlong. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. Mokamedi wa Botswana Football League Bennett Mamelodi a re jaaka lekgotla leo le sa tswa go tshwara phuthego ya ngwaga le ngwaga le tsotlhe di malalalaotswe go simolola paka e ntšha ya ligi ya FNB Premiership. Mamelodi o rurifaditse seo maabane morago ga phuthego ya ngwaga le ngwaga ya Botswana Football League. A re utlwe katlego Kgakole ka pego. Mamelodi o tsweletsa re phuthego eo e tsamaile sentle mme ba kgonne go dupa dibuka tsa ligi eo e bile ditlhopha tsotlhe ka bo 16 di obametse ditsetlana tsa club licensing. Mamelodi a re ka jalo ba malalalaotswe go ka simolola ligi morago ga gore e tlosolosiwe makgetho a le mabedi. Well, they are ready. They are ready, and I mean it was announced. Ditlhopha tsotlhe tse di 16 di malalalaotswe go ka simolola paka ya 2024-2025 mme re lebogisa maloko a mašwa ebile re ba amogela mo ofising ya rona mme tiro a bone e simolola gompieno ka ligi e ntse tlosoloswa makgetho a le mmalwa. From a league perspective, we're ready to start next week Friday, and there will be no further postponements. Bangwe ba baeteledipele ba ditlhopha tsa ligi eo ba tlhalositse fa ba sa itumelela go tlosolosiwa ga ligi eo ka jana ba sale ba ipaakanyeditse mme ka jalo go ba turela go tlhokotsa batshameki ntle le metshameko. Ke re ready tota kgabo ready go tla go letsa moretlo mo FNB Premier League. Batho le bona ba emetse Motsudi Chiefs batho ba ne ba le ready go emela ba phalape ba go bona magosi. So if I can tell you the CAF is gone. Go bua boammaaruri re duile mo kgapelwentle mo kgaisano ya CAF Champions League mme jaanong re ipaakanyetsa go sireletsa league le go tsaya karolo mo dikgaisanong tse dingwe tsa monogae. I think there is nothing that can affect us. Even the postponement of the game, we don't have issue with them. Morago gore paka ya ngwagola ya 2023-2024 e simolola thari ka kgwedi ya Phalane e supa go rurufaditswe fa paka ya 2024-2025 e tla simolola ka mafelo a beke morago ga boipuso. Katlego Kgakole, BTV Sport Gaborone. Weso a re bue khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. The all-new #PushaBW at a Chencheng Show, hosted by Khao Nadintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to decisions